E kublaya pibro ki prolog ki wasnyao suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa Kyrpaad ka Seiñ Women Awakening Movement wo Phasi ye kini kinong Pynyap bro. Nin kasngi ka arpo nyao tarik ubnai wa pra ar haja arpo ar ka wi niki Seiñ Hills ka wada tip kam ka Women Awakening Movement dapen snyao ko ye snyao si wa kro hajrong wa cha Pynyap dushman uwa kamai kari toris juai tu larmbai udamehi paya papeng wa kamai kari toris juai tu shilong u full moon kharsa no hakiso ngut kinong Pynyap bro. Nei liang yong ka Seiñ da benjor ko yekini ki kang ki wa em de mensen ksuit we ki wam em jing snyao de yeki para mensen para do para snam ki wa mem de u khain sang wat wo chim ye mensen wa lui yong ki ka Seiñ de I khublei ko yeki pulit ki wada kre chitom wo tho we wo kem yeki ni ki kang Pynyap bro we ka Seiñ da Kyrpaad jor ko le yeki bor ka ain wa to upai wo pen chitom de wa khor ne yeki ni ki kang de wa kset yeki waro chirta namo wat wo Phasi no yeki sendon. Nei liang ka presiden yong ka Seiñ da ongko kamni I kam ka Seiñ dap ide snyao si wa kro haka imlang sa lang nei bha wat da ki chanrang le wam yo de ki pli ulai ki lai kre de wasuk mensin nei bha wada ting ki ulai uwan I kam ka Seiñ pha I kani ka khubor chaki wa kamai kari wo husier bha phi ye lai iwan yong phi khnang wa yo lai na kam ini I chia wa snyao si Wei da ong chu chu ko le wa kam ka Seiñ pha ko yiki khubor snyao lem chaki wa hayung hasem yong kini ki arngut de wa ngai skem le wa oblai kandaru em lang chirup wa ki wei wo the u ye kar khu kar do na wam yo